horo mwega ati ona wa gikeno andu menyumba imwe maiguanite. Oh yes. You see? Yes. Koguo ri from the word go Ngai niendete andu. Ngai niendete andu. Tondu ona ugithoma Genesis ri Biblia uga ati Adamu obore Ngai acokire akirora akiuga na tiwega mundu guikara wiki. Nema. Nona. Yes. Koguo from the word go ri Ngai endete andu maikare hamwe. Nema. Ona. Yes. Haya no igwa auga atia auga ni horo mwega atia ona wigikeno andu menyumba imwe maiguanite. Oh yes. Ni wega muno kumenyerera ngwataniro na kumenyerera andu tondu ni very very important. Nema. Na koheru thuinyari mwari wa kendari Biblia irauga ati eriri ni kafere gukira omwe tondu riri ati ona mangirutithania wira ri mucara ni munene. The reward is great. Nema. Koguo andu ni very 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 powerful. Ugenda kwari uhoro wa uria twagiri connect na andu kuingirana na gutonyana tondu no nginya tugie na uhoro ucio. Undu wa mbere, the first thing, be courageous. Ugie no shamba. Ugie no shamba. Yes. No woe ikinya. Ugie no shamba. Na woe ikinya. Oh yes. Kiugo kia Ngai gitaura thiini wa buku ya Timotheo wa kere imwe muhari wa mugwanjari gitaura from the Living Bible. Ndenda kumitaura from the Living Bible. Irauga ati ni tondu roho mutheru ri keo kia Ngai ri darenda twitigire andu. Yes. No tukorwo na uge na tukorwo na hinya na tumende na tukene guikara nao. Living Bible. Yes. For the Holy Spirit, God's gift does not want you to be afraid of people, but to be wise and strong and to love them and enjoy being with them. Oh, yes. Yani wo enjoy guikara na andu. You see? Yes. And then okoro tiga gwitigira andu. Be courageous. Oh yes. Reach out. Aria na andu. Korago mundu wa kwaria na andu tiga gwikire okuga ati ni ndiendaga maundu maingi. The introvert. The introvert ni ndiendaga maundu maingi ni ndaugire ndikirire uguo. Wikirire uguo no gutigwo hau. No igua. So be courageous tiga gwitigira andu. Ona gugikorwo na kuhikania mundu na kuhikania na naonaga muiretu na ni aramuhenda no riu ri agetigira. Oh yes. Aikarite uguo ri mundu ri ungi we na courage ri mundu we na shamba agoka akamuhuria akajeru kuigua ndina depression ndina ngaki aga stress cia kuma naku na we ni wagire kugia no shamba na kuwa ikinya wiguaga mundu agikwira no andunyira mutumia na wakirite riu hindi ria thire ri niguo rakakuga Ngai Ngai no amenye uria ni ndakwendete amenye ni uria agona utakinjirire utige gwitigira andu jitokeze kama kiwi jitokeze huko simama mbele ya watu wewe nigetha wonanie. So be courageous. Reach out. Korago mbere tiga kugaga uyu ndagaithagia andu we ndu ikinya wanjiriria kumugeithia nema ni tiga kugaga mundu ndagaithagia andu ni uri wa mugeithia gagukirira. So be courageous and take the initiative. Amen. Rugano ruheagwo ro mundu umwe muiritu umwe thiini wa kambuni muiritu ucio ri ni ageithagia soja haria gate-ini o muthenya akamugeithia rucini urairi atia waine ri bai makerana ni tuonane rucio muthenya umwe muiritu ucio agithie kuria kambuni-ini ri kuria kwi mafuriza ri akiingira na baya ri murango ukihinga. Unaona na gutiari mundu agikate no riu ri andu magikiumira wira. So jori ari ndonire muiritu uria kumwira atiriri utigwo wega na good night akirigwo na nikina ucio ni menyere o rucini na waini akirigwacha agicoka kuu thiini guthii kurora guthiururuka ri athire muiritu ucio ahonokire ni tondu wa thunju ni angiakuire. Unaona ni tondu riri akoretwo reach out. Koguo ni wega ku reach out